Maayong adlaw ug malipayong adlawng Domingo kay nahuman man ang Sabado gahapon. For today's video na napunta ning palengke nagsanamok-samok kay nangita og isda sa mga suok-suok. Ug diri gyud ta nakakita og klase-klase nga mga isda diri sa palengke kay naa diri ang klase-klase nga mga isda daghan kayo. Naa diri ang mga presko kaayo nga mga isda. Mao na ang nakanindot diri kay makapili jud ka sa imuhang gusto kay naa may daghang klase nga imuhang kapilian. Makakuan jud ka kung unsa imuhang isuroy karong adlaw. Nya makakuan pug ka sa iyahang presyo nga ubos-ubos mao gyud imuhang pilion pag kumpra kay aron makaginansya pug ka og gamay. Kining mamaligya ay og isda kinahanglan magyud nga magpaginansya kay perti man pung kapuya taon ning manuroy ta. Muna nga mangita jud ta og baba-baba og presyo. Tuwa pong mga suki kay mangita man puna og kini ang baba-baba pong presyo nga maabot kaya sa bulsa. Bahala gud og mahal-mahal pod basta kay presko siya mahalin lang gihapon na makaginansya gihapon tag gamay ana makapalit lang gihapon tag malugaw-lugaw ana. Kay kining mangisda ay ang kalipay ra jud ani nga mahurot jud pod ang iyahang baligya aron makaginansya og gamay. Kay kung unsaon na lang og di mahurot ang ginansya tuwa sa nahibilin wala gihapon. Mo nang maningkamot tang mga maligya ay og isda nga mahurot pod ang atong baligya. Nang manginingkamot pod ta diri sa palengke og pamili og isda nga ato ang masuroy kay aron mahalin pod dayon kanang baba-baba rag presyo. Sama ni ako ang nakuha karon nga matambaka nga isa ka banyera nga perting lami perting gwapa perting preskuha hastang lamia sa bawon. Basta presko lami jud kay na sa bawon. Mo gina akong ganahan pod sa matambaka basta presko sa bawon. Putangan og gamay kamunggay perting lamia sa kaon. Bisan kining matambaka mahalon daghan gyapon mo ang mupalit ani kay tilugon man ni siya nga isda nga lami man ni sa bawon. Unya kay nakaisda naman ta diri na pud ta sa lamas mamili kay atoan na po ni ibaligya pakapin sa tuang isda nga ato ang ibaligya pero dili pakapin nga walay kwarta na gyapon sinsilyo lang. Itaw basta na tay baligya nga isda na pud tay baligya nga lamas para dili na mo adto ang customer nimo sa lain nga tindahan nga mopalit og lamas diha na sa imong tanan para diretso na ang ilang pagluto sa imong isda kana na may dala kuan lamas mo nga namili gyud tag lamas diri. Sama ani luya perting lami ay sagol sa sinabaw kay ang imong sabaw halang-halang. Dili sa ta maghisgutan ng lamas kini sa atong hisgutan ning pag-vlog kay nindot kay mag-vlog kay makita gyud imong naong sa tubang sa kamera ba nga magakwarta pug kaning pag-vlog wala ginagmay basta kanunay lang hayahay kayo makatabang-tabang na gyud na makapalit na gyud ka sa imong panginahanglan ana. Panginahanglan nimo labi na kining lamas panginahanglan man gyapon nimo na makapalit jud ka kay nag-vlog man ka nalipay pa ka nakaginansya pa ka. Pero kining pag-vlog primero ra jud bulaw anay pagkadugayan ani di na ka maulaw labi nagmakasweldo na ka hasta nang ninduta ang imong paminsar oy. Nya kanahuman naman tag pangumpra mahapit sa taglukat og ticket dili man pwede nga wala pud tay ticket kay mga yung po nagbahin ang gobyerno kay naaman tay gikumpra nga isda muna naglukat tag ticket diri Nga salamat kayo kay inyo yung gitiwas og tanaw akong video karon daghang kayong salamat.